Сусана Жемилова. Баклачыкнын мажаралары. 13 бөлүм. Демирчи дагнын усталары. Айывчык суудан чыгып, көйдөн doğru дагыларга таба чапты. Біз дағларның төпесінден чапып, алыштаға барып чықармыз. Андан есе демірчіге қолай етерміз, қычырды Айывчык. Айывчык де доз-doğru yayladan, de қаядан қаяға пек қолай чапайды. Дағлар Айывчыкны севе, çünkü o олардан бірі еді. Дағдан еніп, ормандан кечіп, достар енді Хаялет вадийіне якынлаштылар. Bu yerden demircinin tılsımlı kayaları көкке uzanaydı. Kayalardan düşken acayip kolgeler bu vadiге sırlı, tılsımlı bir renk koşaydı. Ayывчык toxtadı ve davuşlu seslen selamlaştı. Selam aleykum! Şu dakikası kız, Sfinks, askerini andırgan kayalar canlanıp seyahatçılarının yanına geldiler. Musafirlerini demirciler çalışkan tılsımlı kuba içine geçirmege karar verdiler. Enver asker kayanın omuzuna, Leyla Sfinks kayanın omuzuna yerleştiler. Ayывчыk ise kız kayanın yanında adımladı. Olar gür çalılar içinden, kapkara orman içinden geçtiler. 2 dakika geçer geçmez terekler seyrekleşti. Yapraklar arasında yarık göründü. O kuba kırışıydı. Yolcular içine kirgeninin yavaş yer nağmelerini, çöküçlerinin gürültüsünü, körük seslerini eşittiler. Kubanın içine dalgan sayın ustalarının kadimi yerinin sözleri daha açık aydın eşitiliydi. O yer ateşinin büyüklüğü, insanın işkir elleri, yüreknin merhameti ve ateşinin küçü maddeni eritkeni, onu yumuşatkanı hakkında hikaye eteydi. Adım adımdan etraf daha yarık ve sıcak olaydı. Nihayet yolcular kocaman, yüksek tavanlı bir kuba içine kirdiler. Töpede karargan kök üstünde parıldagan yıldızlar görünüyordu. Keçke kaldık mı yoksa? Gece oldu mu? Bu gün endi bitti mi? Soradı Leyla töpege demirciler ustahanesinden kötürülgen tütünge bakıp. Yok Leyla, gün daha bitmedi, cevap verdi kaya asker. Dağının içinden kök başkaca görünüyor. Gecede gibi yıldızlarını görebilesin. Demirciler öz işlerini toxtatıp musafirlerine aşıktılar. Olar balalarga kaya asker ve Sfinks'nin omuzlarından enmege yardım ettiler. Ayывчыкны sıypadılar. Hoş geldin tılsımlı baklacıkның sahibi, dedi baş usta, ak saçlı, gür sakallı, mazalı bir kart. Onun yanındaki 2 oğlu ve 3 torununun tenleri kuyeden karaydı. Közlerinin etrafını bürüşükler orumçegi sargan. Kart demirci şakalaşmağa seviye, ozu pek merhametli adam edi. Tamam böyle insanların yüzleri sevinç ve merhamet şaatları sayılgan ince bürüşükler nurçuklarının aydınlanır. Su vanasından haber aldık ve sizge yardım etmege hazırmız, dedi boyu postunun babasına çeken büyük oğlum. Ama başta yoldan biraz kapını pıratlanmak gereksiz. O kubanın diğer tarafına işaret etti ve herkes misafirler için donatılgan sofraga yakınlaştı. Leyla'nın Enver, ayrıca da Ayывчыk tekrar davet etkenlerini beklemeden memnuniyet ile sofradaki ikramlarının tadını baktılar. Mında çeşit meyve, ceviz ve yemişler var idi. Baş yemek olarak bol sarı yağnin tökülgen, üstüne ceviz sepilgen makarna teklif etildi. Balacıklar dünyada bundan da lezzetli şey aşamagan olsa gerek. Toygan soň olar Ayывчыкнен beraber mindernen töşelgen taş set üstüne uzandılar. Demirciler ise tezyaları yanına kaytıp, baklacık için zincirçik ve kutuçuknu yasamağa başladılar. Ama balalar etraflarında o kadar meraklı şeyler olganda rahat yatamadılar.
Аюпчык юклап калды. Лейланин Энвер исе демирчилердин устаханесине кирдилер. Маден кыгылчымлары, чөкүчлөрнүн сеси, собадан узанган атеш ялынлары, демирчилердин дивар үстүндөгү узун көлгелери эр шей тылсымлы масал кеби көрүнөдү. Баш уста демирчинин кичик торну балаларынын айретинен бакканларын көрүп, янларына барды да: "Бүтүн дагнын ичини көрмеге сизге мираклуу болса керек. Шымдылык эбимиздин тек бу кысмыны көрдүңүз, ойлема?" Балачыклар башларыны салладылар, Вияж демирчи оларны өз тезиясына якынча озгарды. О собадан демир чубукну узатып бүтүн күчүнөн үстүнө яндырды. Бир сүрү маден кыгылчымлары төпөгө көтөрүлүп, хоран тепип айландылар. Балалардын көзлөрү огунде бу парлак булут балабан атешлик карталга чеврилди. О бираздан түсүнү деништирди ве керчек факат пек балабан ат кадар кушка ошап калды. "Мына учагыңыз да жетишти, буйруңуз", деди демирчи. "Карталдын ады Атеш. Кана аркасына минип отуруңуз, о сизге дагнын ичини көстөрөр." Энвер менен Лейла куштун аркасына ерлештилер. Энвер карталдын башына якынча, Лейла исе Энвердин омузларынан тутмак үчүн артынан отурду. Демирчи ишарет эткенинен куш төпөгө көтөрүлдү. Балалар көккө якынлашканларыны ыйжанен көзөтөдүлөр. Көк кеткен сайын да ачык ола, йылдызлар гайып ола эдилер. Тезден картал дагнын ичинден чыгып, төпөсү этрафында учмага башлады. Ажайып бир шей, ама даг ичиндеги ярылган ер төпөдөн көрүнмөйдү. Энвер Лейлага айланып көз кымды. "Сен де меним кеби түшүнген болсаң, менчи пек ажайып шейлерни жашамактамыз. Дагнын төпөсүндөгү көрүнмөгөн кырыш бу мужизелердин бир кысмыдыр." Лейла да эле түшүнөдү. Оглеринден мисилсиз манзаралар ачыла. Көзлөрү кайсы тарафка бакажагын билмей, о кадар дүл береди орталык. Картал бираз демирчи этрафында долашып, энмеге башлады. Дагга якынлашканда таш каялар чекилип, дагнын ичине кырышны ачтылар. Шу кырышке биздин саятчыларыбыз да буйрдулар. Демирчилердин иши энди соңуна жеткен эди. Кар демирчи уста Лейланын бойнуна зынжырчык үстүндө 3 көшелик шеклинде амайылны такты. Баклачыкны рат сыгдырачак бу кутучуктун ашасында тамчы шеклинде салланып турган унсурлар пек яраштырайды. Кызчык бу ажайып шейчикни пек бекенди ве ичине баклачыкны ерлештирди. "Лейла", деди карт, "биз өз ишибизди битирдик. Ама да ишанчлуу болсун деп, амайылны Карадаг деңизинин түбүндөгү кабурчак садефинен капламак керек. Карталымыз сизни анда бир даккада алып барыр. Анда сизни деңиз асты алеминин шахы Юнус каршылар. О сизге жардам этер." Бу ара уянган аюпчык балалар менен сагылыклашты, чүнкү аюп дагына кайтмак керек эди. Балалар исе демирчи дагынын усталарына миннетдарлык билдирип, картал үстүнө минип, Судак тарафка кеттилер. Карадаг тамам Лейла ве Энвердин тууган жерлеринде жерлешеди.